Саламатсыздар, кымбаттуу катталчылар. Бүгүн сиздерге материалдардын бааларын тартып көргөзөм. Булар велюрбу? Канчадан? 150ден метри. Кытай бегайым материал экен. Ширинасы канча? 1,60. Булар канча кымбаттар? Корейскиler 280, 350. 380-350ден экен корейский пумбарктардын баалары. Шириналары 1,5. 1,5дан экен. 1,5. Кайсы материалдар жаңы болуп атат? Жаңы материалдар. Ушулар эле. Булардын ушулар канча? Xitay taşları da 350. 350 бул материалдар. Xitay'da Булар төшөктүкпү материал? Көй. hani dejurныйда falan. 85 сом. 85 сомдуктан. Буларчы? Корейский. Велюрба? Yok koreyский pumbar. Канча? Bunlar 260'da. 260. Бул да корейский. Manalardan koreyский. Корейский пумбарк деп аталат, Yo manalar begayım. Begayım. Pumbar kıtı tükep kaldı. Oymadı. Мына эмне деген материал? Mana mı? Материал бу? Yok bu payandazlık oluşardı. Parça. Парча парча деп баяндашка дейт. Канча булар? 50 сом. Кайсылар 260? Bana 260. Aha. Bana 260. Aha. Bana 250 sen. Bana 280. Кайсылар? 280 да? Buna bak. Buna bak. Burada. Кайсылар? Buna bak. 260, э? 250дөн баштап 300гө чейин бегайым. 200'den Ширинасы кандай? 1,5. 1,5. 220. Бамбук 220. Рулондо канча болот? Bunun 60 tane var. 60 метрден жогору болот экен. 220. Оптовый ценасы? 210 сом рулонга көтөрөбүз. Рулонго 210 сом. Мындай артканда расцветкалары менен. Рулонго Rulonga 200 lira, metreye 220 lira. Yine 180. бамбук халатка материалдар. Булар кандай? Bunlar metreye 400. Rulonga 370. Рулонго 370, метрге 400 дейт. Мына кандай материал? Angorka. Ангорка канча ангорка? Angorka 150 lira. 150дөн экен ангорка. Рулондо канча болот? 70-80 lira. 70-80 метр. Баркыттар, баркыттар канча? 130. 380 экен баркыттар тазасы. Мыналар, метри канча болот атат? Metri 120 lira. Метри 120дан болот. Bunlar 60 tane. 60тан канча рулонда? Bunlar 50 metre olur. 60тан экен, а? Bir ara 70 tane. Кайсылар? Мыналарбы? 70ден экен. Канча мына шешет? Leon'dur. Леон. 150, 160. 150-160. Ушунун ширинасы канча? 230 lira. 230 дейт. Дагы кандай шешеттериңер бар? Mağaza var. Помазия канча помазия? 130 tane. Помазия постельная эмеге. Канча ширинасы канча? Yine 1,5. 1,20. Bana tazası. Россияныкыбы? Kaçıdan? 180'den necim? 180'den mi? Buna oturuyor geçim. Турецкий канча? 180 mi? 180. 180 ширинасы. Şirine 1,60. 1,60. Бул да турецкийби? Bundan da alır. Blogger şey. Çeviriyor. Ооба, блогермен. Канча? Bunlar 180'de nece türetski en tazası. İşte bu geri bek dalı. Сонун экен Bu yolda материал. çıkmayı 100 da bulunuz lan Aa. bunlar.
100 канча дедің? 180. 180'den eкен. Оптовый басы? Жоқ, оптовый басы башка еше. Бұл оптовый басы 160-тан көтереміз. 160. Бұл да турецкий? Шын жазчы көрейін. Аябай сонун экен материалы. Көрдүңүздөрбү? Материал быйбырап аяқта немен материал Сонун. болса. Бұны жусан кайра ашылат екен. Жуган сайын деген? Жуған сайын кирбейчи наоборот. Мында адам денесинде да баа. Жагымдуу деген? Ысыкта да в общем ысытпайт же. Мындай бийик темтеп. Мына үчөө турецкийби? Мына жылдыздагы. 180'den Мен экен. бүгүн келдим. Бүгүнбү? Жаңы экен да, жаңы Кече келдик, бүгүн ачтым да. Ана мына телефонду да тартып коюшум керек. Кайсыны? Мына мамайча тартыңызбы? Камази. Камазидер Мамази. каттан келет. Бул да турецкий же. Турецкийби? Өңү эмес чыкпайбы, боёгу чыкпайбы? Канча метр? Bunun metri 130'da mı böyle? 130. Ama kıyamlar. Камази бул. Mamaca var zaten. 130'dan ha metri. Бул кандай тартыкы? Лион bu. Лион, а? Say Lyon. Kazasından buradayız. Канча метри? Metri 160'dan bu. 160. Lan koşet ayt. Айтар. Bu material mamaca ya. Мамази. Турецкий buldu. Alas bu. Мамази экен да. Мына коён сүрөттөр тоже мамази. Качество совсем выше уже. Kaçısın? Искусственный эми, булар. Bunlar 700'den. Bunlar 700. benim 200. Искусственный мехтер. Шириналары канча? 170, 180. 170, 180 мындай түрлөрү бар экен. Мыналар канча? Bunlar şuba. İçilik özüm önemli. Канча бул метр? 700. 700 сом. Жандагы канча? Ne? 1200. Мыналардагы? Bunlar 450 som, 800. 800 сом. 400 som. Метри 400'дөнбү булардын? Кышка кемзирге жакшы экен. Мыналар канча кара? 500 som. Bunlar 140 som. İçilik. Ak. 140. Буларчы? Bunlar 500, bunlar 350. Al. Bunlar 500 som. 350. Мыналарчы? Düblonkalar. Дубленкалар. Bunlar 800'den, bunlar oşandan 800. Düblonka 500'den. Bunlar menen o ekinçideki 600 som. Kaysı o? 500 som. Мыналар 500 бе? Kaçlar? Bunlar Ширинасында кошо айтып кетсем? 170. 170. Буларчы? 500 som, 170. Bunlar 350 som karşı. Кайсы 350? Коричневый, а? Bunlar Мынасычы? 500. 500 метр. Var 330 somluklar. Мыналар. Baraga 360 som. Мыналары? 370'den 360 berdim. Шешептер канча болду? 120'dan. Onlar 160'dan. Мыналары? 160. 120. Somluklar. Bunlar 6.000 diyor. Bunlar 6.000. Bunlar 6.000. Bunlar 10.000'den. 10 миңден болгондо 4 жөлөң 12 жөлөнгүч 4 өшөт. Мына материалдар канчадан? Махролый материалдар. Канча метри? Бардыгыныкы? Метри 300 сом экен.
150. Дубайский велюрлар 350. Ширинасы канча? 160. 1.60. Рулонда канча болот? 60 метр, 70 60-70 метр. метр. Дубай велюр. 6 метр alsanız. 250. 6 метр 4 төшөп чыгабы. 6 метр alsanız ortasına. İki cüp. Çakamız, çift çocuk çak. Булар велвет экен. Кандай материалдар? Aslında bizde Madonna var. Турецкий. Кайсылар? Мадонна. Мамалар ба канча? Готовый ба? Готов, 4 тошок, 12 подушкасы. Канча сом? 5,5 миңден 16 миңге чейин бар эже. 16 000 сомдуктар кайсы? Ошо түрдөгү миллиондор. Мыналар ба? Мыналар ба? 16 000 сом дедим бе? 12 жөлөнгүчү менен. Не деп аталат ушу материалдар? Миллиондор. Миллион. Булар дагы? Булар бар. Андан кийинкилер. 14 миңден. Андан кийинки мыналар 11, 12, 10 миң. Мыналар канча? Алар 10 миңден. 10 000 Наборлор 1100 экен. Мыналы детский набор 1100. Синтепон эчи? Булар канча? Бир адамдык 900 сом экен. Эки адамдыкчы? 1000 сом. Детскийлер канча болот жастыгы менен? 650 сом. Жастыгы менен, 650 сом. Детский одеяларчы? 600 сомдан артылар 500 сомдан. 600-500 сом экен. 1000 сомдан 1300. 1300ден. Булар парасы 1000. 1000 сом булар. Булар 1000 сом, булар 1300, а? 2000. Ona 1,5 ming. 1800, 1700, 1600'den 1000 сомдан. Мала кашемир бе? 150 метри 150 сом экен. Ширинасы 160. Драптар барбы? Драп. Кашемир бар. Кашемир. Булар бамбуктар, а? Ооба. Канча? 150 алды. 150. Бары да 150. 150 мына дагы. Ооба. Трикотаж. Ангорка канча? Алды ошондой. 150дөн экен бар. Мына материалдар? 150. Не булар, кандай материал? Билбейм, эже. Материал коюп. Муну холодец дейт, а? Менимче. Жазылайым бамбуктар канча? 195. Рулонго 195. 195 сом на рулон. Кандай бамбуктар бар? Ушулар эле бар, анан антикалар бар. Мыналар ба? Канча булар? 200 сом, 200 рулонго, Рулонго. 150 сомдан. 150 сом, 250 сом. 150 сомдон башталып 200 сомго чейин, 250 сом. 255 сомго чейин экен. Мындай расветкалар бар экен. Буларын канча? Ал 700 сом катар. Ушу кадар полный 700 сом экен. Мынакей. 700 төшөктөр. Ошо 5,5 5,5 миң. Готовылары канча?
5,5 ming so'm o'sha. 5,5 bardagi. Mına жылуу плеттер. Mına 750 so'mdan necha? Mınalar 900 Синий so'm. плеттер, то есть. Mınalar 2300 so'm necha? Вот такие если jimni qarasangiz. Mınalarda 750 so'mdan necha? Дана басы, дана басы. Dana bası. Mınalar vardı Российский? Mına 2 kişilik российский kalından zimni 2100 so'm necha bular? 2100 сом. Mınalar hem özü Kırgızstan. 2100, начиная 1900 вот эти. 1900, Kırgızstan'da. 1900. Mınalarda aytdım o yakta turganlar 900 so'mliklar bular. Mınalarda öte ödedi turganlar bularda 750. Зимние простынялар. Төтөшөктөр барбы? Жаңылыч. Төтөшөктөр? О. Канчада? Одна спалка. Мыналар Одна зим спалка жок эле. Канча болду өз? Өзү 1700-1800 кыргызстан. мына зимние простынялар. О, Канча зимний. оптовый ценасы? Оптовый ценасы азыр эже мыналардыкы 350 сом оптовый ценасы. Мыналардыкы 280 сом. Азыр мыналар түгөм калды бирок. Где-то 10 күндө келет эже. Мына оптовый ценасы 700 сом эже. Мына 850 сом оптовый ценасы. Мынаныкы 1200 сом эже. 800 сом, 1200 сом, да? Розовый. Коричневый. Вот эти? Да. 1700 эже. А вот эти 1900 оптовый цены. 8-9 алынса. Булар канчадан болот? Мыналар 2,5 миңден. Оптовый ценасы 2300 сомдон эже. 2300, да? 2300. Турецкие. Сверху канча bunlar? Мыналар да? Ушу мыналар. А. Ушулар 2100 сомдук 1900 оптом. Мына покрывал одеялдар Российский двухспалка 1200 эже булар. 1200 сом экен. Калында зимний тоже. Шешептерге распродажа болуп аттыр 50 сом экен. Эми 230 экен. Жанагы Иванованын шешептери барбы? Жок, жазалы жок эле.